lagi kumpuman akan nege pekabugar kanusa idi de mana maranoso. Nagi busu andanya runa kalalaman sagi ngederan ada sadakoko mang udah siti minta. Nagi kuna idi de kena siakne di pangormat nagu di pelalilan sagi mata di nasi tihe ya umat aku. Aku dia dato ada sadako ke mapaglaro. Saat tiga kampung mana ima dato aku sulama besas tentang kaini bune sasu dikatian de mana na subusut Tuhan tanu ida pawingan na udah kalem besate dah sawasadam. Nara